No niin, terve vaan kaikki. The thing sort of took a life of its own. Fans started getting behind it. The media went crazy. It got to a point where it's all anybody talked about. And once it started to become a reality, and I never thought this thing could get done. And it's weird to be sitting here today talking about it, actually. Siis tää Aleksi Volavuori kuuluu tämmöisiin naivisteihin ja romanttisiin urheiluseuraajiin. Tässä ei ole kyse mistään naaviodosta, josta paitsi Petterin viimeinen kosketus huippu-urheilu on melkein 10 vuoden takaa. When two people get in a ring or an octagon and start throwing punches, anything is possible. How much money do you think this event will generate? I think it's going to do very well. I think it's going to be the biggest fight ever. Petteri Sihvonen, jääkiekkoasiantuntija omasta mielestään. Oltais vapauttelumatsi. Mentäis tonne oktagoniin. Mano. Ja mä vastasin siihen heti, että any given day. Mulle sopii kyllä. Siivosta vastaan vapari koska tahansa. Se matsi olisi minuutissa ohi. Joko potkulopetuksella tai sitten takakuristuksella.